Plavom o zidu, o Zmaju i dečaku, ne bi nikada mogla da nastane bez određenih ljudi kojima sam ja beskrajno zahvalna. Za početak, moj sponsor Abesoft, firma koja se bavi kompjuterima i programima, neizmjerno me podržala i na tome sam vrlo zahvalna. Zatim Milica Radovančev, koja sedi sa moje leve strane, moj profesor srpskog jezika i književnosti iz srednje škole, koja je pratila prve korake pisanja. Grozdana Lučić-Valić, koja je samo preuzela ono što je Milica radila i zajedno su me dovela do ovoga. Tu je i projekat Mladi dolaze, čiji sam ponosni član. Naravno, moja porodica, moja mama, tata, babaja, deda. Hvala vam mnogo. I vi čitavci. I vi čitavci, naravno.